Hello. Te ki tātou ki whasi. Tau whio hei whakatonga tau alu heka mau matakauri ki a whirika whanwhanonga whas. Ko whai whasi koe ni o ku atu ia ma mou tolu ko toa pe o ku mou in a good mood. You're in a good mood? This song is for you. Ho mo lele o mo fefeka ke o ku ofa pe o mo geis o mo sai pe me he feitu o mo tune in me ai pe o mo I api pe o mo I henga we anga feitu pe ke ai a big hello from myself pe a mo e patoa international o kai pe ke patoa nusila to all of you o ku tau whai mau pe mea au tau wanga ki ai, ko e tau whawheta e ki he e ki hono tau hi mai ki tau tolo tau au sia mai fu a whakoloa koe ni, fu e whia whakoloa koe ni. Ko tui pe mahalo ku leiti nu sila he tai mini Auckland, ko uhinga ko e daylight saving, ka it's probably o mau taim tatau ma anu sila tai mini motonga. So if you're tuning in from
not from New Zealand or Tonga. I hope you're having a good evening. Pea ki Amerika, o mau tolo ko mau kei a fuoloa. Mau ofa ke mau tolo malo tune in. Tau whakatapu mau pe ki he ngahi wheitu me ngahi kakai. O ton ke whai kia whakatapu, tau whakatapu ki he ke tau tui ke tupo wono kai pehe ki hono whale, whakatapu ke hou ei ki ha mata pule. At whakatapu ma kehe ki he kau taki lotu kotoa pe o kua wat ki ai ki i polokalama pe i kai ka tau whai pe ai mea tau anga maheni ki ai. Pea atu lewa mo special whakatapu ki a tau tolu kotoa koe ni koe ai kau commoners pe koe kau tua kakai oi whanua. Oku ka pau ke hata whakatapua tau toki tau special. Let's just whakatapua pe tau tolu and make ourselves special, he? Ko ia kai ke ko huto mui mai pe malo malama ko sea ke nai lai via malama ia. Kau toki hu mai hena o si whamanatu atu aneafi te toki lai vi he fiafini. O ko sa ia pe whau ki hange ko ukulau. O ko sa ipa ke hao ke tau tala no pe current events ai mea pe ai patoa. Ai mea pe ai patoa. Ko ia o ko whamalot malama ai fua whatongia me Amerika lahi. Malo o hao whakakato mo whai mai ngahi mai ngahi mea ke mau wakai atu ki ai. O ku fie kamata pe tala noa o ko fie o ko ko pehe ke tau kamata pe me he news me a koe a lokolo pa tau toki lere ai peki he ngai mea internationally ha whaahinga mea na tau sio ai that's current on Facebook. Koe a honi na whaia e mau ki polokalama i he kele a voice na kau mai ki ai e whakafofonga o tangata uluaki a se a sipohiva pea pehe foki e haapai tahaua whakafofonga waahinga haapai tahaua ki a mo ale enau ne mau tala noa ai ki hono tuku mai koe ni e ngai lipoti me he ngahi waahinga aia na e me focus e mau tala noa i he foi lipoti koe ni ai Palemia me he waahinga tonga tapu hongo fulu. Lahe ngai mea ke tala noa koe ki ai pea ko iai ka pau oku ke nekai ke tune in nau tok share i hake ni ai fo i polokalama i he bes kona ai international lo ka te tok share ke upes ke he ha whainga maali e interesting au pito ai ngahi mea ne whai ke tala noa lai pe koe tau tala noa he tau lotu ke tau tala noa me patoa pa tau sio atu ai o tau whakakau. I am so glad o kua kau au ke tui patoa. He? Koe ku me e koe nau hau koe mo ia koe me he osi koe ngai tālanga koe ahoni tuku mai ngai facts mai ngai moni i mea ko osi lele music whakamoni i ma mea whekau aku mo i ripoti hu mai moe onga whafofonga o kau mai o tuku mai me he mea na discussi loto koe wharea lea pa ko iai. Ko mea pena una e Oscar polokalama ko whakakau. I am so glad ko au o ko tui ki he patoa. He oswai polokalama ko ia. Osi ange pe ko ia te ongo i ngahi lolo mai e ngai whakakau ke he me ngai ongo ke he. He kona uhi ngā whoki. Ka pau na e peki pepe na e kau pea po hiwa ia whafofonga wharearea ka na e kai ke kau he patoa na e mei siat ko ki ai na tau mei pehe mei mahino. He? Mei mahino pe uhinga ne whai pehe mo mea na e kai ke haa ne ilo ia ana mo ngai mea ki he ngai mea ko kona e matea ki he patoa
Pea mo ngai whakakaukau toka te rine ai patoa. Whakotutu ki hapure anga. E si I lavai ha ngahi ngā ue mo ngai tokoni ke hā ke aki I hotau kakai ki olonga. Mea pango. Mea pango, mea pango, mea pango. He? Mea pango. Pea kua tau siki, he whai, he ki Palemia ko e ne, mone ki kapneti, ai mea ko e mata fefeka, hai kapa, he loi. He? A ue ke loto whale a lea. He? Oku nau ke I loi pea. Pa ko tu kai taimini, ko ke te ilo I pe tu fefe honau lo ngutu, he ko ilo I foki e nau loi. Pa ko pehe pe e au whaka malolahi ke se tita ki he ne whotutu e ngahi poloka lama o mai e ngahi ulu I uni ongo ke tau tala noa ai ki ai, pe a tau toi lahiange e tau ilo, ke ngai mea ko hoko ko tau ki pule anga. Okay? Hai whanga ni hia ku nau tamai e nau tolu. Mea ku mole ha mou taimi, tani ku mou pule anga, mou tali pe ke wanoa ua taha. Mani e, ko ngai fo iloi ko ni me ngahi, mea ko ni ko whau holo koe mo campaign aki ko haki I pule anga ko ni mai ke wanoa ua taha ko tau ka anga tupe tau tolu e tae au ngā tu whangai whakatapu. Tai aonga whakataha pe o whea mo kaki whea wāki pe e tau pacheti ki se niti ko hene tau lepa mo mea whakataha I pe mo wheitu ko toa pe whea mo kaki. Whea mo kaki e pacheti, whea mo kaki, mea ko toa pe whea mo kaki. Ko ngai toko ni koe mei muri, koe ke lava whakafoke te kakai konu mate pe ho tau kakai I muri. Ta e te nau lava whi iloa ki mo nau whamili. Ta e lava kai ke iloia pe kua hanau mafu oi pure anga koe ni. Pena nau tō he tuwha mafu. E? Ano whau koe tau tolu koe e ki tapuang mo ia. Ko tu ia na e tō tau ki kakai koe ni ko nau whakarere pure anga taimi ni he tuwha mafu. Hala ha me I ongo I. Tā puni mo whakahako ani. Whakangata ai pōta. O siange ko ia. O te eke mauha ko viti tonga. Ko I hale vai mea anau tolu o ku whai. Ke whakafoki ato nau kakai. Ka nau sivi mo nau tesi. Kai ke ha process. Kai ke ha mea nothing. Ko whakangongo pe ospe ko ia. Wakai pe ko ose atu ko ngai mai nai fiha. O ku tahani fo wai ha ko vitonga. To extend ya tu pe. For what reason? Ko extend ya tu ka pau nak whakafokia te kakai. Ko ha nau mena whai ake fupaanga ko ne toko ne to ake Nusila, Australia, mo wherever else na o at ko ki tonga. He? Hala ke nau pete nau hala mai pea o ngawe aki hanga angahi holo whakakolo. E, ke nau hanga o nothing, mate piho tau kakai. Koe mea peo nau tokanga ki ai, koe nau own agenda. Pa koe ni ko tala le me lipoti, o koe langa koe ni koe na e nau palani, ke nau langa e whare ua mano. Ma tonga kotoa. Nau langa whare ua mano. Hu mai a se aspohiva tala mai ko statistika e ni une mau. Ka toa tonga wawa uha apai e ua moyongo ni ua ko e whare pe e taha mano tupu ko iawe ke ua mano. Ka koe langa e whare ua mano ko e aki ha. Silini mei fe. O ta o siat pe tato iloi koe campaigni. Ka koe ripoti ni koe ai Palemia. He? Kai ke ngata pe ene mei ko whatulau atu pe katau ngawe aki pe ai lea koko tau whemahino aki ai. Ko e whakalanga rea atu ene ki ripoti. He? Ene mea ko whotutu me ke langa koe whare koe ua mano.
Ko e fūtanu hala lau miliona. He? Ngoi process ko e tanu hala. Ku fu I pe moha mama. Ko e ni. Lele hake me iai ke kempeini aki. Ai. Langa whare wa mano. Ko langa ke no fua hai ko me ose kakai o mai ki muri. Langa whare wa mano. E langa nai whare wa mano ko ni he tau e fiha. He anga nau whakaukau. He? Aia ko pa o tau pehe e ka whakafufua ka walumano ke he whare taha. You guys do the maths. Pe ka pa ko walumano ko e ririu ke whare taha. Walumano ka pe ko e fiha. Liunga aki ia e whare e wamano. Ko ila e poko ko toa ngahi ulu he kau me lai ulu ia no whakatau ake ngahi nau whare me mea. Kai ke taha taha tonga toan lai ulu nau lue poko me. Kai tai o te fufu ulu kaka ike whakalahi aki. E langa whare ko ni. To e hoko mai ke he lulu tai. Nei ton ke ui peko e lulu tawa. To e hoko mai ke he lulu tai. He? Ko mea kau sai ko e tauhanga ko whakahoko ko e tau ngai polo kalama me mea. Ko unga ko tauhanga e ko tuwato e mo oni ke ilo ko he kakai. He? Sio ke nau loi ko e whika oko e mai lulu tai. Ma ulele. Ma ulele na kake hawhinga e kume paso. He? Na e o mai ko na application ni pe o atu ko ngai mea ko ke nau meet the criteria my requirements ko e paso pe tola ni makilu. Ko process it will take almost 12 months or so. He? Nau kolosile na tau ke tali e kita koe o e civil aviation ko atonga ke o at me iai e ki certificate ko ni uku holo aki. Pea na nau os malanga I mai fokusoi ko tahane nau ngai loi. Malanga I mai e ange fea ko e ni ai lulutai I hato e wakapuna. Ko tu ko e taimini o mamafang ho opuna ki wawa umomea ho opuna mai mei tonga ki nusila. Yeah. Iya. Ko whihui le vai no whai koe talatala noa ki ai mo kakai. Mo manatu I mau pe, ko kau ko tā noa ha mea ko mau discuss. Ko not only o whai discussion I he polakala maleti o, ka oku, ko ngahi mea ko tohi mai kakai, ai ko tuko he taimini, oku lahi pe ai tohi mai I he ngahi mea ko nau whanonga he leti o. Ai ko ngahi mea ko nau tohi mai ko talatala noa, nau talatala noa pe I he mea ko ni. Oku nau talatala noa pe I he kai koe ke nau tala mai koe kua mau mama neonga mau nofo I tonga ko mau mama o ilo. Oku mau ilo I e tae ofa e pure anga I a mau tolu. Oku mau ilo I ai whakaheke ke I a mau tolu e langa whale. O hiri ko ia mau sieto koe ke hatau pa anga. Oku mau ilo I koe futanu hala koe ni oku I kai ko ha mau whea mau viviri. Oku mau ilo koe mea pia koko te whanong ke oku mau ilo I oku mau ilo I oku mau ilo I. He? Pakona mo oni o nei. Ko te sia tuka ke tuku ia tuka ke whai mai koe koe nau tō o ngahe ko os mahino pe ia o whihala ake. Hange pe ana hanga pe nau tō campaigni I tau tōnu. Honestly, if you think about it, nau aluholo nau tōru so koe lau mai koe aukai koe ni, moe ha koe ni. Te nau o ki haapai koe o ai e aukai. Ka koe tō o ngā mo ui, hanga ke hea, si hova tapu mo ia. I karas aukai koe ni mangai tutu uni, koe ni mangai mea koe nung nau whau koe ki pure anga. These are heartless crooks. Yes, I said it. Heartless crooks. Ai whanga ki kau, ai ki pure anga koe ne taimini. He? Kai ke nau teitei nofna topa nau whakakau I kā e saipe tā kotoa, hange peko koe tau whaarea. Ngāri peia mo mea, ngāri pe mo mea, kaku fuu tae ngāri au pitoia mo e tau Palemia, he koe fuu whai whekau. First of all, na toke hau peo PM ki mui, kana e fuafua whai whekau. Pea tau, taimi lahi tau ongo I koe ke tau koe ke tau loto, ke tau ave ki ahanga ilia. Kaku tae tau, that's my opinion. O ko responsible pe au ke mea ko talatu. My opinion and my opinion alone. Oku ta engali
e ne whai e mea koe whai whekau, pea moeanga, mo ne whakawhiangai ko whai mai ki hono kakai, he koe Palemia ia oi pule anga. O ku fuu tae ngali, pea ku fuu tae tau. O ku selfish, o ku sio kita, pea o ku afungi, ai Palemia koe ni. Pea kou sio atu lewa auia, neongoai pe uia hano mata i toi na fia kai. Te siat kita e koe atamaia, kake ilo pe tu i fe. Koe mea ki mui pe ne atamai i e businessi, pe ko atamai lelei ki ha, pe wahano mala e ko ha. Ka koe kakai ko, koe ko nau mafu. He? Ka nau taki mua ha mea, ka pa ko taki mua kita ha mea, oku te, koe toko taha ofa kita. Pe ko a pepine, pe koe tangata ofa kita. O ku lava pe te action o talai pe koe whaahinga, koe tangata fefe kita, mo fefine fefe kita. Tā koa koe fefeka wia koe ni koe kui o tae ofa, koe kui o tae ofa whakapoat pe. Whakapoat pe. Sio kehe, me o ate ripoti, ai whakafofonga koe wa o tangata pua, ke o atu ai le o koe kakai o nau talate mea nau loto ki ai. Se kehe ia. Se kehe me iai. He? Ka ha uia, o holi mai, ke tau tari e tau tolu, ai langa whare. The interesting thing about e langa whare, ko os kamata ia. Ko os kamata ia, hiri ko iau te ke whahunge ke kabineti. O ku nau nofo pe, o fei ngai pe, ha whaahinga turiki, e lahi ai, pe whaingofu ai, e matamama ko e kisirini ko e tuku hau, ke alwai ki tua. He? So according ke lau koe ni a whakafofonga tangatapu ulu aki, tulo. Ok nau ngawe aki contract langa koe ni, pe moe kakai si aina. The contractors go nau whai langa koe kau si aina. Kai si fe ho tau kakai. Oku nau poto pe, oku nau, they have skills. O wea pe nau skills o nau lawai langa. Pe mahau te nau whai lele iang he te nau ongo i koe langa api kakai tonga. Fe kau suppliers ko ni koe atonga. Ikai, mea ko tau pe si aina. Hoi, ko tau tānau pe kei mamahi o tau loto, mamahi o tau ulu. Mamahi o tau ulu. O ko tau sio atu ko ke whakaware, koe ke ngata pe he. Kai ke whake te lawa e nau loi, he ko official o mahe e paso ia, anota na kai ke whake nau lawa, na kai ke nau issue ha nau certificate, ko nau tolu koe ke nau whakalele aki, ai whipuna aki koe ni, o e nau lulu tai, o e nau fu mea. Ko tapau atu. Ka pau kia hau family, pake ofa family, o te ke heka koe lulu tai. Laka ko heka e anusi la, heka mai me e kwantasi mo e hape flights ko ngai airline ke he, mo almoto ngawe aki ia, mahinok na ospas e standard whakamaman lahi. Tuku pe e alulu tawa ia, ai pure anga, he, whakaniu motu whakakoka nati pe hono whakalere o na ia, he koe whakalere pe he kau, nati la lahi. Whangai whakatapu. Tau mate tatoria he fia. Ka papuna nau whai something positive hange koe ni. Kai ke nau hanga tāpu ni i ho tau ngutu. Ke nau hanga o ai ke mahino o ku pasi ai lulutai. Pe koe nau airline ni i standard whakamamani lahi. Koe uhinga he kai ke tau toi whakaanga tu moha. Koe uhinga, they did their bit. They did a good job. At least koe me aia ai whonua. Pea e wheheka aki o lai mo whewhalau aki o lai ho tau kakai. No. Ko nau tolu o ki kai ke mahu inga, ko e moau, pe ko tau hako, pe ko tau ki family, pe ko te kakai ko tonga. Hala anta. Ko e mea pe ko mahu inga ko e taimini, i he mo ui ko e kakai sio kita ko e ni mo afungi ko e ni. Whai mo maki certificate, whai mo puna, tāna ke silini. Tāna ke silini, ko unga ko e a... Koe mea nei malanga i koe e he Palemia. Koe ngau e koe ni project i koe ni langa whale, koe mea e pure anga whakataha mo e peki.
Ngā loi he fefekau. Fefekau loi koe nu kai ke toa peitu ne loi ai. Loi whare alea, loi he press conference, loi everywhere. Ngā loi he motu a Palemia, na e osi hakoani. Na e osi tala, koe lesi sita koe oi peki, koe lesi sita ia I he non-profit organization. Oku I kai ke lava o pipiki a non-profit organization ni moi pule anga. Tala ka pāti ai peki. Pāti ai peki ko ngā ue project e ngā ue ai pāti ai peki pea moe pule anga. Nā pa anga ai peki I fe. Koe whamalo foko ko whamalo ke kia hange koe ko whamalo ka se tita moe le tioke le a. He koe nau whakawhei mai peke mau kau mai I ha polokalama. They always, koe mau mai peko tangte polokalama, pe pehe mai le, tala mai le vese, tiko polokalama a honi tuku mai ngahi mea koe ni koko kau he ongo mo mea koe haho mo lau. He? Pe rak whakamatala I mai fuke facts pe koe mea koe mo oni, mea koe glele koe he ongo, na as tuku mai ongo, koe mo oni mo mea, ka mau toki o ati e mau tala e mau opinion, o whai a koe polokalama mo mea. Ilo na whakamatala mai koe, ai mea koe ni, ki he Palemia koe ne fo ilipoti koe ni. What an insult to anyone's intelligence. What an insult. Ai kono mo ni ana koe kiu ilo e au ia pe kune toi whakakaukau I. He? Pe uk fu malohi ange enau ngai mea koko palani. Ka pau o palaku mo loi e mea koko tau lava ko whanongo mo si o mata ki ai. E lohi ki tato le lulutai, lohi ki tato le tanuala, lohi ki tato le langa whare. Hua noa, ai mea koko ke tau lava si o ki ai. Mo kai ke tau lava whanongo ki ai, nau ngai whotutu umo e mea. Hua noa. Hoi awe. Ne tau nofo, pea tau mau hakakai pe, ne whenga kakai ko nina mau mei fe, ke na o mai, o si whai, hono tatake ki pule anga o tonga. He? Pea koe nau mea mahafu aki, o tua motonga ko hokto fia mea. O ku nau ilo o nai, koe kakai nai koe niko nau actions, pe koe nau tō onga. O tau lava sio atu ai, o ku iai ha mo ui whaka o tu ai. O tau lava sio atu ki ai, o ku aha tō onga ai I whakamolare. O ku maorunga ku hafu high standard e molale I he enau tō onga mo ui. So sad. So sad. I'm really sad, maho tau kakai. He? I'm really sad, maho tau kakai, I hono ngahi. Kono ngahi pe whangawale, mo se ono ngahi. Well, on the other hand, neongo e nau whai pehe, ki se o tau kai ngai tonga. Ka koe mea koe ke whai, mea koe ke tau siat ko na tau tolu ko ni ko tau ki ima uka ki matata mai ko ma ki mama. Hange pe ko tui pe ko sio e fukakai unau poto mo nau te mamangi e tau tolu mai mea. Pe o ko ke tui ki he patoa, pe I kai. I'm sure te ke sio pe tatau pe mo mau sio. Pe ka pau ke sio at pe koe ke nauhanga o va inga ake iwi e kakai, mo e nau whai e mea koe mo ui sio lalo o malohi aki e kakai, thinking it's okay. Paka pehepe koe I kai, okay, tika pe pure anga ya koe ni, then you're definitely have something wrong up here. And mahalo morally corrupt as well. Koe ai, mo whakakaukau nge taimi koe na e kei patoa apo hiwa. Sometimes o lele whakaukau mo whakaukau. Ke tau sio mai pe nai whakotu ngai mea ia e patoa ka I o loi pe ia. Mo pehepe oku, he?
o ne nofo aki mo ne loto aki ngai ngā we me ngai mea pe. I am sure hange ko whakamatala ki mua. I he e ku polongalama e taha. Ka pau nei alu pe ia, mo ka tama kona nau heke. Pea mohaki i konga ngai principles. Kai ke tau expect nau o ka kato mai mea e patoa ka pau pe, na nau si alu pe, mohaki i konga o ngai principles ai patoa o apply he nau ngā ue koe ni. He? Te tau si o at mahal na iaha e tika moha mo lale moha mea i he anga o nau whakawhia ngā i ke ngari na nau i he patoa. It's so pathetic in a sense. And it's so sad. Ka ki tau tolu, ia. Tau kovi ia tau tolu, ia. Kovi ia tau tolu sia ke nau tō onga kou whai. Fefeka ha i kapa. E ko ngai fo o tioga nai play mai he mau polkalama ki mua. Ai confident ko ai lea ko ai fu minista pa anga. Ko kuonga ni a VC. Pe pasoya mo mea CV mai peia o VC mai peia. VC stands for video call. If you kapau kai ke mai no ne uhinga ko ne pe VC. VC mai pe ai aku mahino ni na confident ko atala noa. Hange ne tala noa makakau le kata unima. Si hange pe enau treat koe ai kakai ko tau fonua. Ha anau ngahi koe ha mea. Kono mo oni o nai koe fie whakafahu koe tu koe taimini. Nau whakafofo lahi. Whakafahu. He? Moe lele pe nau ki whakatutu ume me hange pe hakau mafia. Hange pe hakau mafia. Vali patai mai pe kakai. Te pe tu ka pe tota la pe mo pe. But God knows. Peko hao mo me au whai koe taimi. He, peko hao mo me au whai he taimini. Ko o mo whai pehe ki hataha o ksihi fo koe lauia e tohi matolu. Koe lauia e tohi matolu. Koia o ku atu ai whakamalo lahi ki a siaosi, pohiva, whakapoponga o tonga tapu uluaki. Kai pehe ki a moale finau. This is an interesting fact that tuhaga penau share at many chat rooms mo ngai friends ko ku mau whengawe aki whetala noa aki. Ai mau fo I video ko ni o e mau tala noa polkalama ko ni heke lea ko ni ane nai. Na nau whanongoa. E nai pehe e moale finau. Na nau hiki ni mana tol I he paloti I koe ni alipoti koe ni a tonga tapu hongo fulu. Lipoti kona wahenga koe ni o Palemia. Pea whakama ala mai ai e mo ale kono uhinga he na nau tui na tolu ia ki he mea koe fie mau koe kakai. Koe ke nau tui na tolu ke ngai mea koe ni koe ki he langa mo I ha mea kana nau koe uhinga nau hiki ni ma koe ia pea mo ko ia pe mo vosa pe mo sai a piukala he pe hoko mai leva ko ke whamatala ko ai a siaos pohiva ne pe siaos no abstain na toluia me he hikinima no abstain na toluia me ai ai ko tuku e ta whanonga kau ta mai na te whoki mai na tolu ko ai o ko loto pe ke share mana tui. When you have to be honest ke te tala noa he tala noa he whakatu whakakau ki he kakai oi patoa. Pea pehe pe whoki o ko whiate a feedback me kakai ha ose si o he polokalama. Mahu inga ke tālanga pa mahu inga ke toi whakatupulaki ke e tau ilo. Na e pehe mai kakai o eke mai. Ko hea mena nau hiki ni mai. Tata wai pe. E ko ungana ke loto e mea. Ne kai ke loto e Palemia ia mo mea ki he ripoti kon a mesi. O whamatala atko petna ki si o pe pa te pe mai toko tako. Se whamatala si a sina pe he tatau ai pe te ka hikinima pe ta hikinima. Hange koe nau abstain. E au pe koe hikinima whakalukufua, palot whakalukufua, ko pau pe ke pasia.
Toi hange koko o kou toi fiula te au ia ai ita mai koko a kau mea pe mai. Pea ka paule o nau ilo etien ko pau ke pasi, ha whakahinga haikini mai ha mea koen ki he lipoti. Ko e ha mena kai ke nau tu upe ai he hikini ma. He ku ikai o ku eke mai pe o ku ke tui ke whapasi ai fo i lipoti ko e ni. Ka kwau ke pehe ke hikinima. Pe ka pau pehe ke tae loto ke ka pau ke loto ke ai pa ke hikinima. Pe ka pau ke tae loto pe a ke hikinima he tae loto. Ai e ko mea neu tuhu i mai i he tau kau patoa. Hikinima ka pau ke loto. Pa ke toe hikinima whakafofonga ka pau ke tae loto. Ka tuku abstain. Pe a tuku ai o hikinima he mea ko ia. Ai koe nau whakakau ne tonu pe ke nau tu whakataha pe nau tolu against. Ka koe hange koe lau. Tau atpe ngai leo, ka koe kai whake tau whakafofonga. Ke tau ilo e ngai mea koe ia. O ka mau pe kau whakafofonga, o whakamatalai. Ai uhinga, o e nau hikinima, mo e tau tae hikinima. Pe koe mea pe a koe moau ke toki to o ai ho o whaka uhinga ai. Pe ko interpret whakaton lea ai. A e nau mea au whakamatala mai. Kai ke. Ko o atu pe e au ia ai tala noa ko mo tau kakai. Ko mea ko tope o ko hau ko o tala noa tu ai. Ko mea pe ia ko os discuss mo a whaahinga. Ai o ko loto pe ke hau tala. Sa ko mea ai o current. O whai ki ai e tala noa koe ai kakai patoa. Ai kakai patoa mo oni. Pe ko lave koe ke mea ko ni ko hatau pure anga mo e whaka vare e na ngai tu uni. Pe a... me alu whakatiki tato pe aku fukovi au pito ka whai wikendi, wikosi mo wikendi. Hau tala no ai lulutai ka ke nautari ai lipoti ko na misika. Pe toi alu atu ko ni toi o mai fo i lipoti ko ni ko mo ngai mahino, pe mahino ai e loi. Ai Palemia kai pe he foki ki ne kau minista. Ai taki he loi, pe a mui at kai whangaki ki loi. Pe kono tānaki klewa ko ia, o kuia, koe motu ai loi. Koe kui, oi whaloi. He? Kui, oi whaloi. Tau loto ke tau oata mea positivi, ka te tau oatu pe, because it's facts. Kua osi o mai e mo oni mea, pe tau ilo ai, and that's the fact. We speak about facts, we talk about facts, koe ni pe ko oatu. Pa tau hoko mai mei ai. O sea te ki pure anga mo, tau bango ia... Ko ia ai o tontonu ai ke tau whakakaukau, ke tau tala noa, ki o tau kau whakafofonga. Ko e halewa a tau tolu te tau whai, he tu e taimini. O kui ai nai ha mea whakalao, o kui ai nai ha tau whakakaukau ke awe ha tau tohitangi, o ku fūpala ku whau kia te au ia hono ngahi o tau kakai. O ku kai ke nau mahu inga ia he mo ui, mo welfare e tau kakai koi tonga. O kua loto au ke tau eke, mo tau tala noa ko tau ka whafufunga. What are we to do now? Is there anything that we can do? He tu atu koe ni. He? Tau toki hoko atu ki ai ako tuipe e whai ngai tala noa. Mo hato ngai tala noa. Pero ne ose ngai tala noa, ko hu mai leva. O ate ngai tala noa ke mo si ke mo mea mai ki ai ke mo iloi. Ka ki mua peu alu o ko fie whakatontonu ate mea koe ni. O ko fie whakatontonu atu ai fo i li mai he e tolai. Ai posti, ai take klaupoloa puslahi. Ko tala mai tene akai kau whafonga patoa. Me he patoa. Aka ko toki tua. E tau koa team. Ma te a fia iwi, ka mau ik fo iwi ako. Ko hai koa atirila, siola a whatever. Ko hai ia ki he e tau ngā ue ki he patoa. He? Ofa mai
patoa people. A koe oku ke patoa mo oni. Na ke mui mai ko uinga ko mau inga i he visone akilisi. Na ke mui mai ngai principles e patoa oku iaha no ngai te fitoi whakakaukau mo no ngai toka te rine. Ke tau mui ki ai ki he sai whakalukufua ai whonua. Ka pau oku ke pehe ko e mui ko e patoa i a tirila pa ke alo no foma ue ka koutala atu ni oku ikai ke patoa. Kua mahino, mana me patoa mai mahalo i he ngai te tau koosi. Mo ka mata mai. Ko tuko tai mini o kulele klaupolo he businessi. Te nauhanga yus ho mo ki ofa ko ni he patoa ke whakalele aki enau businessi. Ko tirila na eskulu muta e ako. Ko tirila aku ta e lotu o kuhat mai pe aki tua i he ene to o ngā mo ui. Lea palaku, taki palaku, oku mau lahi e ngai whamiri toko lahi o i kakai tui patoa he ngā ue he fefine palaku koe ni. And I will preach it again and again until I get through your head. Ko e ku fehu i. Ko hai ia, ke hau o lea fie mea mai, ki he kakai. Ko e kakai whakafofonga koe no tau mui mo tau poupou koe ki ai, ne nau hanga e nau tolo ngā ue i honau ngai matai tohi. Ne nau tutupu e ngai whamilelei, ne nau foket ki tonga ko ngā ue, ne nau hoko koe kakai whalala anga. Koe whalala anga ha ataha o lavai ai kakai ko o tonga o ato whiri i nau tolu ke nau o whafofonga i nau tolu ki he whare o lao. Koe taupotu taha ia haleai ha mea hapure anga. Koe ha e ngawe atirila kua lava. Koe tangutu mai o tuku i mai e mea na e oange mea tui wata ke ha o whakamatala mai aki. Pea ne hanga komo homo uto ke tāna ke te sirini ke kumene mea rere fo ou. Pea ikai ke toe hataha ko ne whai hanga ue rei ma e patoa. Nofo le rea mai a se tita. Pea tapang mo tita. Oku mei lua. He sio atu ke ne nofo. Hala ke na tatau i he fika mo e lau konga. Hala ke na tatau ko se tita. Ngā ue whewao fi aki pia moe Palemia malolo tapu moe ia. Mui mai he talu me he te mo ha uai ki whe. Na kawa se tita awea tono api o no malu i aki a no ai koe na atalanga. Moe kakai na nau ngā ue i mai nau tolu ia pia moe tangata e ki o hau wholoa. Pia koe ngā ue kou whai se tita he kai ke lava ia e pusilahi. Ka aku meri e pak mo iloi pe moto se tita is a dignified person. She does not come forward o hao fai halea pe ha pe aku mo onia se tita ia. Fai pe atoe pere pela ia pe atoe he aike lea. Ka kou talatu en tirila. Alu moho vare kua, alu moho whakamala ia, moho o palaku ko ke hanga whakapalaku ia ke visone tangata eki mo e patoa kotoa. Laka whai ako ho businessi pe te ke tuu mo unga. Pea ke lere mo ki kau kantiteiti kona o ke tuu aki mai o tō he mato. He te mau kata fōlahi he tau fōu koe kou talaka te koe. Te mau kata teka he whariki, teka he veehala. Hono kata i koe moho ki kau kantiteiti. Ka pau o ku ke lere mai he papiriki ke hao ai maha o kau ki kantiteiti. Pea ke marip ono fo maupe hono ai mai. Tapo pito ke hao lea mai ke e mau kau whakafonga nau hela ia he o ngā we e mea e patoa. Ko e kau whakafonga kone toko hiwa mea Mrs Fakakaikai mo toenga toko walu. Ko nau tolu o nau whakafonga i mai askitu a mai whakahasino mai ai ngā ue a akiris pohi. Wako nau tō nau kei loto, nau puke, ai mea koe ni o tau ui koe patoa. Whai hake whai hivo tō ngā tāki non mea. Kai ngā loi ai pe koe ne tāki, alu pe koe tirila tāki pe koe kuke, o sāu pe koe o tuku i mai pe koe i ho o ngāhi pousi mo ngāhi lea mo ngāhi laivi. You are pathetic. And stupid. Kau toi more stupid yang e kau mui ia. Ko ia lila. Ko ia.
Tāna ki pe li la sirini pe ai kau mui mui. Fai ake ngā we ai sirini pe ai kau mui mui. Awe ki tonga ai sirini pe koe ai kau popo patoa. Ke toi tokoni pe ki tonga. O mai pe ko ia o mauai ene silini, ene businessi. That's the business she runs. Which is another episode he kutau maulolota to haponi. O kua kirikiria he ne nofo pe ava mai ke ne pehe. Ko hai ia, ai lare kini ko eni na etala ko se tita motu apuaka. Ai lare kini ko ia hau ke lea mai mo ta eufi mai enea a mai pe ne taata aki mo tuku hifoi ai kau whakafofonga oi patoa. Kana ke off mai hen ko ato pā whaluko whela. Anyway, o koe ke loto ke endia I he negative note ko ia. O ko ofat ke mou tolu, pia koe pako mou kore whamoremore atu pe he tōki tu ahangahi lea, koe anga pe mamahi e tau ngā ue. O ku ikai ke te tāri au ke lere mai klopo loko whotutu, o ku ikai ke nau patoa. O ku ikai ke nau patoa. Koe mea pe ku hau, koe palaku pe moi kape kape, he koe mea pe ia au nau mau matai tohi ai, koe tākiloi, moi kape kape. Mo wha mo ngau e au ngā. Moi mori hau mau taimi, he si o mo tā naki o mo vewe. O ku mau nofo, ki hono whei ngai, mono whaka māmai kakai ke nau ilo, ai palaku e pure anga koe ni, o ku whai, ki o tau ka ingai tonga. Mole pe ho mau taimi, ke mama tolo, toi o mai o whaka tonu tonu, ho o mo wanga palaku, ho mo wanga I manu. Anga I manu. Kai kia ta e poto he kape kape, kai kia ta e poto he tau taaki, kai kia ta e poto he fuhu o whamai, seuke. Ka ko e tau whenga koe ni, o ku tau whenga, ke whakamāmai kakai ki he mea whakapolitikale. Mō wō kau patoa, o whai hangaue ofa, pia mō whai hangaue, oku whakalanglangi ia ai eiki. He koe mea ia koe te ke ilo ia mea kou totonu. O te mautari ke o mai ke whainga mea pe he whakawō pe. Kai whakawō whakapulo I ake kovi. He? Ta tau tau pe whainga tō o ngai koe ai klopolo. He? Pea mo drug dealers koe nau donate koe nau silini koe ki he ufare lotu. Koe pe he e savia ho nau soul. Nā wō whakatau e marijuana mo drugs ke he o māmani. He? Palo pare mai ai o tu ai ngahi loto whare ngahi whamiri mo mea he drug use ko nau ngahi kupwhekau aki. Palo pare mai ai pure anga ko toa pe ko uhinga ko ngahi medical expenses ko whai ko mono rehappy, mono treatment o kakai ko nau addicted ko he drugs. Ka ku lele mai pe a drug dealer ia mo e fulau kilu. Mea ofa tu aki ki he ngahi whare lotu pahanga ke he lewa pa priest mo e ha ko uhinga. It's drug money, just dirty money. Ta tau tofu pe mentalati ko ia mo e tau nofo ko ni ko ai kakai ko nau nofo ko to tui ke patoa o ko uhinga ke spirit of giving. O ko ofa ke masiva. O mi pe ai futaki ko ni o kape palaku ta ake ngai family. O kai ke mo hanga o ngoi o affecti ai mo tolu. O ku kai ke mo kea ki ai ko uhinga ko ha ko kai ke ta aki ma mo family. He? Ngai ke toi mama tu ke ngari ngai utau mama ko tau mama ko tau pe ko sio atu ko te tau to ko e luo o ku tau afe. Kai ke at po sio ko e luo to ai pe he luo o pan luo ai pe. Tau whenga I mo e patoa ke whakafoki mai ke tau nofa viso ne, pa tau whi ofa aki, pa tau tānoa lelei, pa tau whakahiki I ho tau kau ngā whono ngā. Ke tau o ngoi o ku tau mo ui whiewhia, pa tupulaki ha ke ta tau pe e tau mo ui whakalau maari e, ta tau mo tau ngahi mo ui koin I he whiohi, I he teke whapolitikare o ku ke tui ki ai, pe au tui ki ai. O kou ofa atu, ka kou pehe tau whi unga he pōni. Ka toki hoko atu, I will update you pe te tau mea whakaku, pe te tau lai whakaku ka o ku lahi o taimi o ku spente ai ke tala noa mo tau kakaitonga.
So ko ngai o ko fia ia ko ngai news ko to ape, mo ngai me ko to ape o ko ha ko ni o vai ke mo tolu, ko ngai me ia e ngai tala no mo tau kakai me tonga. O fat ka mo tolu, be kind, but te whaka ose aki pe ek popo aki ofa tu ki hok sister ko ni ko paia ta ai enau I he mole hana hoa. O ko ilona aswai e popo aki he mau Palestini, kai pe he ki a malama, but o ko si fia whaka watu pe e kaunga mamahi, kai te koe paia ofa pe, ke hanga he e ki o whakapulupulu a koe ene meli no, mo no ngā I he taimi o whaingata ia. Mau ofa atu, pe koe mau ki lotu pe o whakakau atu, neongo ne vai. O whaikatek mau tolu, tau tok si o he next live. In the meantime, until then, be kind to one another. Good night.